U susret novoj godini u galerijskom prostoru Šabačke škole primenjenih umetnosti otvorena je tradicionalna izložba originalnih dekorativnih predmeta. Većina učeničkih radova nastala je od prirodnih materijala na časovima praktične nastave. U rukama budućih aranžera predmeti iz prirode dobili su novi oblik i namenu. Mašta, talenat i kreativnost pretvorili su grančice i suve plodove u skulpture i instalacije. Jedna jelka je zajednički rad zato što je bila mnogo zahtjevna, zahtjevala je mnogo ruku i previše je bila složena. Moram priznati da tokom rada je bilo jako teško i ovakve jelke i ovakvi radovi zahtjevaju mnogo koncentracije. Ove godine kao maturant bavila sam se geometrizacijom, samim tim je jelka ove godine savremenija. Radila sam je od 3 trougla crne boje od medijapana i na njoj imaju ogledalca u obliku šestougla. Aranžeri su jedan od 11 profila u školi primenjenih umetnosti. Obrazuju se za praktično i estetsko aranžiranje, umetničko oblikovanje reklamno-prodajnih prostora, uređenje pozorišnih i televizijskih scena, dizajniranje izložbenih predmeta. Uz ideju i skicu, njihov posao zahteva istraživački rad, preciznost i sigurnost prilikom korišćenja neophodnih alata. Ovo je već tradicionalna izložba i uvijek je tema jelka, s tim što svake godine menjamo tehnike, izbor materijala i tako dalje. Ove godine smo odlučili da počistimo svoje dvorište. Deca su prilično ekološki svesna i savesna i trudili smo se da biramo materijale iz naše okoline i da ih praktično uklopimo u zadatu formu i kao što možete vidjeti da predstave ukrase različitim netipičnim materijalima. Aranžeri ulepšavaju okruženje i postaju sve značajniji u savremenom načinu rada i poslovanja. Prazničnu čaroliju ne kupuju, već stvaraju sami.